Hello, very good evening. I am Puna Putaram Luxury. Manung Hunda get from the Mampuna Mokana Uxage. Maroina Ngasi, Queen of Puduna Luxury, Masi Tamzari topic say, May Gitarik home 2023. Hibinu Chekoi Manipuri, Puari the Lehoraka Dumba. Yam historical Badum Manumidam Kagni, Hibinu Chitagi, Kamup and Yuba, Lanjao, Tolkivani. I don't know how you Taraga Mangama Pung Park Dore, Chahi, Magata, Humnima Pung Park Dorva, Sigumba, Kamup and Yuba. Masigi marakta thoiba hazuki oiba ethnic crisis si masleida koi sarkar gi oiba solution ju leitri hazik Manipur state government ki amadi central government ki kari karamba policy leibno haibasiu praja miyam da khangna deiba fum leiri aduga marak sida am luri bidi leiriba koi kanglup ani gi marak sida koi gi praja miyam je fere haina waraba madam sida hazik oirebi film si Manipur da hazik karamba makhal gi karamba miyoi singna Lanchigi Marum the Kudong Saba, Lauraba Matunda, Manipur Git Praza, Miam the Gis and Kai to Guide, Tobugi Wafumla, Natragana, Masi Karigumbakara, Marilena, Makogi, Tabak Torum Singi, Donation Tobugi, Tabak Torum, Chatabra, Hibawafum Sini, Adawazi Praza Miam, the Toriba, Tongantongan Angle, Tongantongan area, Miam Kotaki, Hazik. Protest the Reba from Sinatakbody, Masi donation you from the team, Masi extortion, Havigi, Madugi, Yamna, Hogi, Nungangba, Nuait of Fondo Putunesi, Pradamiam, Makari, Tamaibo from Sea, Ninsing Bayabana, Hosic, Oediba, Lanchigi, Kanglupanigi, Irangsigi, Marksida, Manipurgi, Tongan from Singida, brought their light looting to Bugi from Pula Grabani, brought their light the Migi Mayum, the Changaga, Sanalupa Loba, Amare, Lambi the Lakpa, Sanayon, but Nupa. Wahang Kai Sanakar Batawo, Kanchipuda, Mahakte, Mangon Masada Yawa, Sana, the Peshana, Mundamohada, Nomina Kapam, we talk like Ray, Tobalgi, Yum the Changa Migi, Mayum the Changa Matunda, brought a lighter, looked away from like Ray, Ukrula, Nungdin Pobopta, Ahingi, Masigi Amamagi Kudong Chava, Lauraga, Numinang Gimatamda, Masleda Hoge. 20 crores ki worth amount ki masi crore togi masi loot togi ba from legre adu high wo from singsida koi ki Manipur sarkar na hojik phawa karam ba lairiba miyoi singsi mathak ta kari action lakhot na bagi hojik phawa da kari karamba policy lairabagi haibo from CM na chaw wahang amkhak oidun lai aduna hojik oireba fibam sida Manipur gi school mayam college mayam khakta hojik pubu thangwa ngamoidaba adugumba donation natraga extortion lai habigi wahauda ngasi makso Manipur gi tongan ba mafum kyam khakta school college ki masi gi dharna na chingba pangthok ki ba fum leire ngarang mokso Manipur university da dharna to gi ba fum leire hayeng su dharna to gi paw mayam khak leire aduna maroina ngasi ekhoi na thamjari topic si extortion or donation aduna ngasi manung da saruk ya biri ba ig hek thang leng simbe oda Dhanabir Laishram social scientist oda Dhanabir a very good evening taram lokchage aduga mai thung leng sin biri ba oda Laishram joy Khuman ne vice chairman coordinating committee on disturbance free educational zone demand oda busu taram lokchage and last but not least oda Dr.Haobijam Gitajen social activist oda busu taram lokchage. So once again, ngasi topic extortion or donation. An bisaruk se oda Dhanabir. Oda Dhanabir ay maruina ay nalaksaning wafum se hojik koi ke rise of extortion se how do you see ay am ten laksake masi kamai ni yengbi oda ge mi yengda oire wafum sina Manipur gi oire kada ba situation ji kamai na masi predict the way oda. Prem khana badudi yamaru ay bako khana bam ju thokpa. Khana basi da ngang badi mu yam luba kino da akhoi na ngang da mi yam sin nongmai pai ba yam mayok tani da mayo ha ga dra phor ha ga dra adu budi tonga le ko adu bu aina sum uzabada di akhoi gi Manipur gi laiba context sida semilon ji am sokre semilon ji ang ko sokta gre ko aidi even kathen ka bi mai bill si kathen thoktre ba kaino da bhara du ne na puthangam jadre Sindong di laya dunay na. Aduna economy si yam na sokthara adi sigum bazidi yam na pazina hengkalakani. Sidi niyom ni. Niyom ni di aigi darkar le padu mitong na bhana bada yamay na darkar wa isalaga di sibana ba chopa ikai baga khangba jana teba. Adugi potu hojiki situation sida haktheng na yore. Adagi piga doriba mayam sisu ina khule na khanba sisu pisa pai dreba. Adi tolop chawna chare ju tolop si phangba phangdaba thona chang nai gi dreu ji kam ji ko aduna economy sigi phibam jida sigi issue ji haigal pai je si mathau ta na khanjage ani suda mu thamjaning ina ko akhoi gi maruina education institution jingda angang jing na free zone view ga hari si
sina mu future ga mari leina gre ko aidi sen phajuna paiba mi sen lana tanba aidi karbar da black market me am lidina adi officer da su na traga office ki thawak to da su chumna to bona taba sen thum jam char ga pisa paiba lidina moi da ga pisa ni bisina kharong pheba aduga humang manna na khunjarakpa yam wana pisa eta mi hoguna dringi de hogalaga tum jisu mi myang tumna ga bu tum da nei sen tanja ga humang manna tanja ba ina khun da dimu sen ji pithok ning deba aduna problem de dum prem leine ba ko ara sida akoina yengbe ya si ngasai gi institution da education institution to buji ma pra human resource pamaji mai tamadi gi puthok kadoi ni dana aduna moi angang singna satra singna ga hairiba mai human resource development da kai bula ni ga ji da ai jo ja ho jirame ba oja waring da ani lak singda pata chatana kotuna lalo singi khoin na khra oina oja me am ji mo silaga chachaba khochaba toba awda dum numit manga tarani dia dum lai pa di lai na khoi gi thara hum kalaga lei bisi dum towe ada oja ayam ji loi thara hum ka khale di angang lai ta budi prem khra di phar ta ni dana ko adai di oja sing na mo hai bada amakatang la di phadong ni nipan mapan hoji tara mu sure hai di tara mu khaijil adi mu phar ta ida ada amakatang khai bo di khra phai ga ji ju lan badi na te ba adu bu sida khoina khana ba ya bam lai se sai khoi prem na hodok da habi gi bu extortion and donation ko extortion ga donation ga khene jina extortion ji di aina pi high ba demand ji pi de yaroi lak adu pi ga dam ne da pi ga dam ni ga to bu jina pura extortion to re adu ga donation oina donation di to bi ai kai gum kan da aina thamjani ji jate na ta ba irang manung da leram da chana thakna ba kari kari mi na thilam ba mayam du loina ba effort to ngamme ba du adu irang leitram ni na han na kanami yang trakan da di masing yang gro mayam du game da kai da sum lei ba khot pa ma to mayam du su sa ba thak ba kai problem de dum la ku jane ba adu kumba matam du da mi ngon da gi mateng nininga ga di ngasai gi extortion na ta ba donation oina ba ai di arai bana pirani leitaba na tokse janu ke sukai de yam hena leijabana khara mana ngamba thakta mongon da su mangje da ba pithok ki bai su kai da ba adumaina pi bagi pot da ne ba khoina donation ga ina mo harisina adu edinga si wa thok si su lei ba adi mai ngamba chang da pi bana pire pi da bana to e adumai toroga toromaga di kasu thorona keno to si wa thok si kasu le roi khale ba adi amana buddhism gi da si university ga jamna ngrang nan da khoi mi phom to da ma haibne yam ji ma haibse adi aina niri bse aina lowri se kanam ta na piningum di yauroi ba nongonda prem nongonda mina lemna keno pesa piu hai se aina piningum ti yaw ponte na ado piradi khoi gi halak pase return sai si leiraga di pining ne return leiraga di pining oi ba aduga Dhanabir khoina ubse hanak se tha taraga manga gi marak si manungda sigi mamang da thom da ba makhal gi khoi donation either extortion sigi ji yamna marang kaina pauche jing yam toina uba even NI na ba extortion ga mari laina ba myoising areas to gi ba fam lere ma khoi gi matak charge thangat be fam lere nukte gi Manipur gi khoi gi pauche sing da khoi gi Manipur gi militants group sing pha ba gi pause yam toina su handak si yam kai na wi adu sai wi sida khoi gi handak si thoi be irang si gi marak sida Irangi marumda kanagum kharana khoi masi khudong chaba lawrabra haibagi wafam phaw hangnaba lei swai wai ji kai mot pibe adugi matang du da sagi Irang sigi marumda kanaba lawrabra haise lawba lermani di kanaba lawba isi khudong chaba lawba isi mioi bigi magi machat amani dana adu mi dugi manung da su mi gi makhal su leidana ko paisa da su lupa kun chapi sang chapi yang khai chapi sanga chapi even correlate ta we abda hadaki ori lan se Bharat lengak na state lengak na masi ngalling ai dagi masi yam phadana masi tasin khom silaga losalam ba ba Irang ni tawru hoji phau loisan de masi dai da khoi India government na haji ori lan se gi kari mu khara khudong sa ba phangda ba si phangba wali aduna lan se loisan dabni ka haibi wafung lei re haidar hula aduna haji ki duga ai correlate ta jara ma makha da bi aduni adumaina leibani na magi mi dugi matungina mai wakhal gi matungina ko adai look ki matungina ju wakhal dugi matungina mogi ma si tawraga phajade khanda ba ju yauni adi khanda ba ju yauni adagi mayam gi seba to bu nataba oijaba thidana sagi sana lupa mun mo khotpa da to ga hai du ju adudi tasena geng ni dana ko
सिगुम्बो थबक थौरमजे ओजा लास्ट 5 years की अखोइना मसिगी पेरियड चेंग मतमदा याम का हेना तौरुद्रेना लौबे ओजा तौरो हन की इरांगी मनक सिदादी यामना अखोइगी नांगै तौरमदबा मवंग मतौ मयाम खक्सु उरकपा इवन लुट तौरको मतमदा मीजे नोंगैना मु कापसलमी बिनो दा मखोंजिदा अदुने साइगबिदो इकोनॉमी जिना बु फियम सोलादी सिगुम्बगी पोसे दुम थोलकनी ना हाइगिदो अदा हाना दुना इकोनॉमी फियम दु फरमगनेबा फदना तोइनेबा से सपोज लुबोरजो मोरजो मोइना कनागुमोगी कुथांग द थिका हम तौदना खोतना नत्रगा तो तो के प्रोजेक्ट तौदना खोतना पैसा दु प्रॉफिट तो याम लेगदी निमोदि खाइद्रजु अदि लौथो लसिन तौनरगा तौवे यादना मोइना जुम तौरमो हानिंगा लेतेबा अदुगुमबगा खुदोंग चाबा लेत्रगा पैसा दे शॉर्टेज दे थीना ओइसलादी सुमाइना तौबगी मोंगसि लेबा अदुबु याम हेना अखोइना मरुइबा पोट खरा थमनबा तारगदी होजिक लेबा मणिपुर मियामना पामिजिदी डोनेशन तौबियु अदुगा एक्सटोर्शन दी तौबिनो हाबनेबा हाबदी ngamagana pijage ngamdragana akhoi pijaroi aduga piba matamdasu akhoi dasu manghongdaba akhoi da thurma kaidaba mongda akhoi na ngamjiba du pibdasu waro binu haibneba kemada yamna lupsi yam leigibanina lup loinaba hekta anti people oiba phatabane su haibe yadriko mai mai su pandam leijaba ponina aduna amoi ro peoples ki appeal jidi extortion di tobiganu donation di tobiu haibneba आई सिजु लेग्रे को अखोइना स्कूल दा कइदा इंस्टीट्यूशन जिंदा ऑफिस दा कइदा युमदा खाइबगी पोचिवा बमी हाईवे दा मतम असुक सांगना इन टर्म्स ऑफ क्रोर मयामा पुंजे लगन लोरपगी एक्सटॉर्शन जिदि सिदि डोनेशन नत्रे को सिदि प्योरली एक्सटॉर्शन नि गना सि न मरम ओइदना खोइदा पोचै तांखटलिबा खोलिबा आलू पोरक गाड़ी दु लुपा लिसिंग 35 लौरदी लिसिंग 35 दु आलू दु हापसन दा मिन्ट्रा अखोइना केजी द कुनमंगा द लेम याव दु कुंट्रा द लेदुइने प्रजाना बियर टोइनेबा सुमाइन तबुजिदि हम सांग लाकपनिना लैंगा किदि मसी याम कन्ना जु अलर्ट होबसु फै याम कन्ना जु सेक्शन फै लुरिजि लैंगा किजु तोलो फंगत्रदि तोंगान तोंगान बा एजेंसी लेरि मियाम जे प्रजा खरा कांटेक्ट तब कांगबु जिं देमु मोइजु फादना पुंदना सेन लौबु याबगी मोंगदुजु दुम तोरक्तुइने सम सॉर्ट ऑफ सिजु डोनेशन आइगद्रा अर्निंग आइगद्रा अदुजु दुम लेदुइनेबा लोइनबक से सेमिलोन सिना हंदरपदा इम्फम ओयना दमाइ थमसगे ओके थगजरी ओजा धनबीर याम मरुइ वफमनि थमबिरि से अदुना हमजकी अखोइगी लैरिबा लंबी लंगांगदगी अखोइ सेन मयाम खक लौबा लौरिबा सेन सिंग से अखोइगी नारोलगी टैक्स ओइना चिंगी लाल होबसिंग लौबु तारगजो नसाइ कारबार वाला सिंग सिना अमु अखोइ इम्फाल वैली यरपो तमदरि मखोइना पोट की ममलजे ओइने हन्निंगबो ओहेलगा अखोइ प्रजा मयामदगी अमुक लूट तौने तौजे लूट से एंगल क्या आमो खक्तगी लूट तवे हाबने जिक ओइ विभियम से अदुना खुलाई पाइबो खक्तना अखोइदगी लूट तौदे हजिक कारबार वाला सिंगनसु अखोइ लूट तवे वाफम बो यावरि हाइदारे ओजा स्वाइबसिदा सो ओजा गिताजेन मरुइना अखोइना येंगबो याबसे अखोइगी पास्ट टू लाइक 15-20 years back अदुगा हजिकी ओइबा अखोइगी ओइरेबा मणिपुर की मसिगी खेनाबा मसि कमाइने येंगबिरम बयाय मणिपुर एक्सटोर्शन जे हेंगले आबसे मसि याबिनिंगब्रा तारगरि हाइबो फम सिदा मसि करी मरम की दबक्ता मसि सुंबो फिबम जे मणिपुर द सिगी सिचुएशन यूरोपगी मरम जे सरकार न सपोर्ट तवे हाइदोरिब्रा नत्रगना मसि सरकार न कंट्रोल तोबंग मक्तबदिगिने हाइबदो करी मोटम बे अहनमद कोगी इम्पैक्ट टीवी येंगिरिबा मणिपुर जाखनि तकमसरि सिगुम लेबंग सिगी टॉपिक की खना यूनिवर्सिटी नेशन बिरिबा यंबा तमो धनबीर लैश्रम साइंटिस्ट अमदी बे ओजा जॉय खुमन विक चेयरमैन और नसी होस्ट बिरिबा ओजा प्रेम अमदी ऑल स्टाफ ने को सरी नसी होस्ट न बिरिबा ओजा प्रेम न बिरिबा नसी टॉपिक सी कोई यामना मरु एबा अदम हजिक ओइबा सिचुएशन की मरु पांद एजेंडा अमन है तारे अदु मसी कोई थोइना इन अदर सेंस थोइना लू न खनिंगा दि ओइदे मरम दि मसी हजिक लैरिबा इशू जे आइदी तसिंगना साइगी पिनिंग बा लौनिंग बा पिनिंग दबा मा को लौनिंग बा पिनिंग दबा की मरक तंग साइगी थोपक कंफ्लिक्ट अमा ओइरियब को अदुबु लौनिंग बा पिनिंग दबा मरक कना लैगे है बजु यम चंगियब हाइदी खुदम मोइना साइद कोइ हंगिंग गवर्नमेंट करी प्लानिंग हजिले इशू जिंग मतंग दाइतारे को हजिति तंगाय फजना कुकी साइ कोइ समटाइम्स स्टोरी साना मतम दा साइ एरिया से कोइ हजिले कुकी की इशू जिंग कोइ पंदो सुया रोइ पोखर लेब को मरदि कदबोइ थोल इन हाइबजिने लाइक पोइंट अन हजिसी आइदी कम्युनिटी अनेगी मत थोपा कन्फ्लिक्ट है हाइबजि हाइनिंग देव असिदि अतमना कुकीना मैतै द लंदाबने अदुगा मैतै न मदु डिफेंड तन होना जबने राइट इशू दी अखोइना एनी काइंड ऑफ करिगो इशूज खरा अखोइना कम्युनिटी अनेगी मत कन्फ्लिक्ट होता छु होलै रेबको कम्युनिटी अनेगी मत कन्फ्लिक्ट होई तारगदि मसे अखोइना मदु अदुगी चपचा मदुगी जस्टिस हम खुचंगियबको
hajik lebe issue de koina me gi tari hom de na ngasi bok lai issue si da cookie na kedori gi ha ba koi cha yem tangi madu gi defend to no hona matam da khun ngai ba chi nau sing na sang gi magi day to day hai tare ko day to day magi requirement me am jing atu gi matik changi hai tare ko sina positive oba wem ni ko halak sina ada ngasagi extortion nei du ahien ma hai ko tama dana bi nai bi ba ngasagi maram sa da mong da ngasagi gang gi type tai tare ko kana gom khar nam ha da ngasagi mogi oba pandam du phangna khona matam da changjel ko khara yabu maram kanam ka dawre ngasagi production ji du da khogi piana da barator nungai na da thamo shokol jamar ko ne ko ado dena man amuk somna kanda ngasagi khun ngai bi chinau sing jina ngasigi leiba situation ji da khuna lanjil loira barator loira ha bi oba clear film changi ha ya si ko ngasigi area ji nei na ko matam da ni ko ngasigi area ji nei na ko matam da lanji ta singa loira bra or loira ha bi sima government ngi mai da gi masigi oba clear picture thamam changi lanjil loire hai tar kana hajik thoi ba issue ngasagi extortion ogera donation ogera si mayam je totally ko lepam changdui ne ba lepam changdui ne ba adu lanjil loi jagita jen maroina je lanse cookie ga maitei ga yasinna ba pora matung da lotion gre na masi akhoi ni ajum taw je matam jira akhoi extortion je la roi haibu gi wafam oidoi ra masi hajik khoi na jening na hajik le films di da akhoi gi hoi section khar da gi di extortion ji pen da khare dum hai re ba ko adu akhoi na masi yam kom na yom changi ba extortion haiba makta haiba ji mak yagadori brand kana donation haiba ji mak yagadori haiba question nam changi aduna ne ngasi maroi na aduna sai area ko jening either extortion ji area khar haibi ai ko area khar haibi ngasai tangai phadna unidentify to ko khar na dai ko masagi vested interest karna magi nithun du phangna hona matam da tawai da thong yam toksil ko do adu lai pandam khar da ko haiba di yai ko adu khun ngai bai chai nau sing marak ta ngasagi moina kai go panam ko thang ko na madu reasonable report ma hai dai ko yana ba yana da ba ya marak ta compromise to bru mongon lai di bani na mata area kun extortion haiba di ya da khar lai di ko adu sai area ko na government hangi sidi government magi kari planning lagi hangi sidi sigi mayam jingse sigi mayam jigi oiba ngasagi responsibility hai tare ko masi government gi oiba daitam lo hum thupam lai di sai area sida maram di hajik khun adning sai khoi lanjin loi di ba oi tare ga di khun ngai ba chi nau sing da ka lai bosi kaino chara na ba da ka lai bra se na firon da ka lai bra masai khun ngak chen na ba kai da ka lai gi ha ba si masi yeng yum changi ba khoi na ko tawon da mi no hi praman na mani ko adu madu moina madu yeng chen mang moi da oi tare ga di adu ngasai gi lai di ba khun ngak che ba chai nau ni chi nau sing ka dawre moi da ka lai phangno hona ko tam da adu den na mana sai area sida khoi na yeng ba yari si donation hai ba ji extortion to an thang gi ko mo extortion to an thang gi hai ba di extortion gi area ji di khoi na ngasai gi blueprint kha pi da yar roi ba ko jagita ai barak thasara ga wafam dang seng dok na bagi khudong jab log joge haziki ngasai gi khoi khun ngak ba jing extortion to ena mu khoi pra yeng mi am long chat khini adu muk tin natte ko jik tham bi wa nate kon ai jaba na khun ngak ba di haziki khoi essential item am khak darkar le pujina ngasai gi extortion oirak na bagi maram khak oi ga hai kon ai jaba na ngasai gi masi ai object tok jage okay nate kon ai jaba na sini da khun ngak ba hai na ngasai gi khudam moina hazik lai ba issue jing matang da issue matang se koina liner isi karang mo particular ama koina xyz ama di 15 bani na 15 bani lanj gi mai liner lak bodam oi dina pramani ko adu den mana donation na tokna extortion is to extortion is tangai phadana sai area di no compromise ko extortion is lakan da di tangai phasi di ta sena khoi jun waite tamu ko adu donation na area di da kai gum khara lakar ga di sai area di da donation tori sing di da paisa ji ta sena min mating khara nirpa matam da piba ngamba mi oi bra oi da bra mating khara ni matam da piba haidi moina hajik tori pasuk si da kaitari ani hu thon yum gai koina karma mioi da kari donation tauri karma mioi da kari mating niri karma mioi na kana kari hairi gi khona si yum changi ko loina ma khoina to lana phusu ya da khar lai ri ba tamko aduna sai area ju kai jani ngina area ama da compromise to ya ba room ma area ama da compromise to ya ba room ma na tra area ama da madugi management ya ba room ma thambi ra kan da system ji puru khona bi ga do ne ba maram di sai area sina maram ra kan da sigi issue sina maram ra kan da hajik lai ri ba cookie gi lan je nakaram da divert to kino khona ba lambi sung ba khu ya ri ko aduna sai area ju kai jani ngina hajik lai si ta sengna hoi yamna illegal oi mong da yamna illegal oi mong da phuba thangwa nga moi da mong da masai kai han ba thok chathar ko sing du di adi part of adu di madugi oba potuma adu government yi adu tamashi government yum changi da pramani ko haidi tamogi yum da tamo da ingon da kana gom khara da masai gi mating khara nirek padu yana da badagi moi jumui apa ma tok chule khala ji pramani ko example madu aiga confess toroga lai ba kangbu sing du ga mungna du badi ngam rata banina madugi maraki oba middle problem dum gi short term lambi dile phontu idna ko ko sa jeni idna madugi marki le middle man na madugi marki oiba management kan anto bidagi haita gadi haji lengak sin title hum thu iye ko lengak sin title hum thu iye ministry kan haita gadi leibe issues gi matang da ngasagi thu gi matang da sa area sani khoina ngasagi I think particular kan mami men name se pon dia adam ni na akoina micro sim panjar isi pramani ko ana sa area se ko haji ning si
extortion की टाइप ता याना का हेन मोंग दा नम हावा थोक तोक सरको दी मदि खुशु नाइते मदु मखरा खोंग फम हंदु बि चुमी डोनेशन की एरिया से लाकान सिदा सागी अदुसु आई हाइना पीबा ngambि मतेंग पांग ngambि बो तार गदि अनिम की वरिनि को compromise की रूम मद मदो मिमांग थोंदन पान थोंदन हाइतार प्रमाणि को कुकी की दा कोन ताजा मतम दा चुचामपुर दा दुकान फमी कांगु जिंजे तमो every month नतगन मरक तो और प्रमाणि को दुकान की माई फिल्म ये कांदा लिसिंग मंगा खाइबा तरा खाइबा वरिनि को अदगी तरा फदन मंग अदम तौरी मुस प्रमाणि को तौरी दम कछु काइदा तौसी को हैना दुगी पोसक सिदा का हेन थव अम लाकुदि का हेन मदु कमाइन तो गदा गदि अदु सिविलियन नम नत्र मिसम अमन नत्र कना गुमा सगी इचम चम इनोसेशन नम नदि हाइरु याद्रन मिना मरक तुगी ओबा मिडल मैन नत्र कना मरक तुगी ओबा सही कंप्रोमाइज नत्र मरक तुगी ओबा मैनेजमेंट तबगी तो मी मथौ तारि मिस कना नता गदि मदु गवर्नमेंट ओबि हाबनि खै जमन पोतो होस खजरिन अदना हजि खुदम मन स्कूल हाइरोने स्कूल कॉलेज ngasi म्याम पेन म्याम लेजिंग सि सुमाइना खै तंगाय फदन दम कनो तरमि महुता मदुगी मरकी ओबा मैनेजमेंट दम तम कै लेगी सिमा स्कूल की लेरि ओजा सिंग अखोय कनो यावबिरी खोगी ओजाजु यावबिरी बाइ चेयरमैन खै मथंग ngambi रकनी को ओजाजु इना हजि सेंटिमेंट सुएना ओजाजु इना ngang बिसाइदि कना ताइना दुनो प्रमाणि को पिन दबदु खोइना अपा मदु खतंग अप्रोच तंजबय वानी अदु अखोय मयामगी मैनेजमेंट सि कना तौबिगत के पोट खत लेरिबा अदुगी तौबिगत मिदुना मफम चाना मदुगी मैनेजमेंट मदुगी यानना बना त्रगना मदुगी ओबा इन एंड आउट नोन खंगपोनी कनो ओजाजु प्रमाणि को लेरि फिर अदुना सुंग मयाम हि येंकांदा अखोय हजि लेरिबा इशू सि मतंग ददि होस्ट कोइन हाइजनिंग इदना एक्सटोर्शन द नम हादना काहेन मथबक तोरपदु दि अखोय नुवाइते मदु खतंग खंफम येंखनजनिंग को नंबर 1 नंबर 2 असिगी डोनेशन मरुना डोनेशन हाइबस दि अखोय एकदम प्रायोरिटी पिहनजनिंग प्रमाणि को डोनेशन हाइबस ने फसे असिगी लेरिबा टॉपिक सि दा एक्सटोर्शन और नत्र डोनेशन हाइबनि प्रमाणि को अदना डोनेशन हाइबस दि चटपिर मतुंगदा हजि लेरिबा प्रॉब्लम यामगी इशूज याम जे लोशन बि याना बिदमक मसागी मदुगी मैनेजमेंट दा करी मतेंग पांग याब लेरी केदबो याब लेरी अदे पीनिंग पीबा ngमदो मिसु थमो सिंगना हराउना हाइतार प्रमाणि को हराउना बोर्ग लोइना मतेंग पांग ngमजो ngbiba अदगी देन हाइवा लाखिदि कांगु सिंगसु सिनाउ सिंगसु कदवरे मोइसु मोगी ओइबा ngसागी अपामदुमक लोइना फंगद्र भावदा हाइदिं जानबमदा प्रमाणि को तौबिरकांदा इशूजी माइ पाकना होना मिनबा मतमदा ngasiगी पोसक्सि दैदा एक्सटोर्शन हाइबसिमा याम कन्ना खोइ हाइनदबि हाइतारे को एक्सटोर्शन जी दग नम हाता को थबुदि अदा एरा दमा गवर्नमेंट लेजरे प्रमाणि को डोनेशन नै सिदा खोइ तंगाय फदना एक्सटोर्शन की तुंगा बे लो मैम मैम लेखरे अदना डोनेशन नै सिदा लाकान दा पेनल कोड 384 की मतुंग इन जो फसेगी एक्सटोर्शन की मसिगी मानी अदना अदना डोनेशन द लाखिर कान डोनेशन सिदा खोइ तंगाय फदना यूनाइट वने खोइ थंगमिन कान दा हजि कुकी न तरिबो लान हाइतारे को कम्युनिटी अनि की मक्ता नतबा कुकी न पर्टिकुलर मैते द तरिबो लान जे माइ पाक नबि द मक्ता पीबा ngami गदोबा कांगबु खरा ngसागी खतक हेना लेबा हाइतारे को अदु सिंग जु थवाई यावना मिनुंग सिगलोना बोरंग लोइना तसेंगना अंगम मतिंग हाक मतम मदु खतंग मैनेजमेंट तर पिबि रगा तारे प्रमाण लोबि कमुस मदु याबि रकांदा नखना नि मकी मरक्तंग सगी पॉलिसी मंग लोइना फन चमिन रगदि अखोइ माइ पाकद्र खाली अदुबु सिजन मर मोरकांदा अखोइ इशू से नखना चखिन बलंबि मखो सिन मदुदि दा एरिया दु खतंग अखोइ खतंग पुनिंग चंगना ज्ञान ताना यिंग खनिन दम चंग हारा थम जगी यस यम फजगरे गीताजेन अदुना हजिक ओइले फिबम सिदा खोगी मैतै मसेम ओइना खोई पंखत खनरग लेहौबा यानिंगदब पेनदबगी सु पाउचे द थोलकपा कुकी मियोइ सिंगना हेना हराउरग लेहौबगी फिबम दबु ने हजिक उरिबसे ओजाजोय ngasi baksu khoi jerio wan gi imphal west ka mari leinaba ojajing mayamam khak ngasi naurem thong da su ojasing da puba ngamoi da ba khoi monetary demand ta we have gi ngasi gi strike to gi ba leire ngarang su ojajo gi azuki laiba khoi gi coordinating committee on disturbance free educational zone su Manipur university gi gate da satra mayam khak thoga masigi dhana ta gi ba fun leire aduna sorry sida hazik khoi ojajing la iba chaitheng amakha hazik Manipur gi oireba film sida kamaina pau kari wafum thambi bi थागतचरी प्रेम इम्पैक्ट टीवी बुसु मसिगी करिगुम खरा फोंगतोक सब यानबि तंजा पीबी दम थागतचरी तसेंगना अखोगी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन डिस्टर्बेंस फ्री जोन को एजुकेशन जोन दा अखोगी यखाई थिंगाय बे यावदना महि मसिंग तंबा फंगनबगी दमक्ता अखोगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंगसिदा करिगुम मखल अमतिगी ए पीबी गनो हाइबने अखोगी मेन पंदम दे हाइबा अखोगी डिमांड असी 2008 की 5 जुलाई दगी अखोई होजगिबने मतमदुदा तोंगान बा मणिपुरदा अखोगी मॉनेटरी डिमांड अदगी पोर्ट की डिमांड अदगी तोंगान बा लेले सु तंबसिदा अखोगी
Manipuri issue gi lebak ni na tongan ba matam da thoki ba lebak issue kaya mana lai su tamba ya da na education institution me ama koi thong lon dra legi ba adugumba adigi tongan ba akoi government gi oza singda government gi policy na maram moira kanda makoi da fangi ba awaba mayam adigi government gi matam gi makoi na matam sana lokol of da ba policy program dagi satri gi sangstan adigi tongan ba loop kaya mana maduda strike tawdana lai su tamba ya da bagi pot kaya ma tholki ba dagi akoi na pumna yenga kanda hariba education institution asida di tongan ba kariguma makal amatagi disturbance pidana yamna neat and clean akoi gi tungi asagi yumbi ogedroba icha sing mayam ama horaka doriba satra mahiroi sing sigi mahi masin tambagi thabak sidadi ayet akai amata yaudana bagi damakta akoi tobum thoi habagi pandam duda akoi lup taraga mari akoi tonga ba government gi akoi gi college gi oza singi luf adi higher secondary singi luf adagi even akoi gi school gi transport toriba adugi luf sing adagi akoi gi private schools singi luf mayam ama punjila kanda akoi hari kholau si ama toina akoi longmina gibani madugi makha satharak poina sum akoi chai khudingi adum akoi program kaya ama tum tawdun lai adubu akoi na suk sang matam sida akoi na hari akoi na tanjari ba demand si at 100% fulfill oirabra haibadudi oide na dum ai thamjage maram masidi hoi khara makai di akoi tabi ba khara makai dum handarak pasu dum yaugi adun sanglaba matam sida akoi matam khara akoi masiumba akoi education institution da akoi piraki ba saithing si khara lepura matungda handaki me gi tang ahum dagi 2023 ki me gi tang ahum gi matung dagi di akoi tongan ba disturbance mayam ama akoi gi education institution sing sida soft target oina akoi torpadona akoi ura e machine maram oirakanda akoi gi covid na sahi kayama lek tambo yarudraba matungda akoi amuk lek tambo yarakpagi tanja yorok matam sida amuk leba ki ba choku irang ama tholakpana maram oirakanda akoi si lek si tam lekse tamba phangadra phangoidra haibagi yamna awabagi wakhalo nama leiringai sida tongan ba akoi gi laiba issue sina thoiba lebak sigi issue sina porakpa kanu haitare magi consequence haitare masina maram oirakanda akoi gi soft target pena education institution sing sida tongan ba sething kaya ama akoi piba horki adu chumeng ngasai khangnari ba akoi gi aigi maruf ji gitajen ai yamana ka takpiri pasi extortion nate masigi donation haigadabani ka haina laise ada extortion amani donation si kamaina laki gi haibadu sing ngasai yamana su dum haibirei tasengna akoi gi lebak si donation to mi gi masing si yamba donation to mi gi masing si yamba na maram oirakanda aini lupa sama tang to bu donation se sama lak taragadi skundari awaba moi adagi mu sometimes kariguma tamda donation mandaba donation kuto haitare donation with force lak zoom yaudabadi nate madum matang lakpadani extortion gi maikei rom da khraga sangi tori se adubu anyway ngasai akoi gi marup gitajina takpi gi badu leiriba lebak si issue sina khudi maksing si ohelakhi bani na akoi na le hori bai ihok sigi ami thoi ba thogdok sigi genesis yengu matamda aduma lebak si lamdam si leiruba akoi gi school tawjari ba akoi su lebak si mi amo oibani na akoi gi tawbum thopa ithok dangdi dum longna dabadi nate adubu mi amagi limitation di legane school amada kayam kuina akoina donation piba ngamgani magi limit ama leijagane ba beyond that limit madu lakuma tandasi akoi su awaba moil awaba du oirakpana maram oirakanda school sing se ningthina ran to banga maktaba adi school da to problem mayam leibana maram oirakanda ngasai teaching learning process ida akai ba kaya ama thogle e maduna madum bagi ahen ba beyond that limit lakuma tandadi akoi su miyam khangna adigi akoi gi leibe lenga khangna kariguma kharadi akoi su haida biya da banina madugi potune bangasi public domain da laisi Raja akoi gi Manipur gi akoi gi calendar haib dare hoi out of this 365 days Yes. akoi gi academic calendar mak chu lai birangani Yes. academic calendar se around like 200 ka 20 gi akoi gi attendance darkar lai haibane sing mugi ri Hoi. chahi mugi Hoi. azu Manipur gi oiwa ji situation je da hazki akoi academic calendar je phajana mapung phana pangtho e na khanbi kamai thambe
academic calendar ngaktabadi from the last 10 years. Okay. I hygienic. Masidi akoi ngaktan dum lakhrabani. Okay. Ngaktrizi akoi Manipur gi akoi yamna ayat apan mayam khak piba natragana akoi gi Manipur sarkar masi guidelines pat sem da bagira kamai tawum sa. Tasengna government su masi yengsin ba khara watpa. Loina na akoi gi lebak se eng sa hygienic bido. Issue na thalaba lebak ni na. Another handak thoiba issue gi matang another issue musu lakpa yayeb. Issue khudi makta akoi gi education sector se masi always sop target tong na mayam ubi aduna ne madu mayam do khang mangam da badagi ne ba koina not only ngai gi paisa kano khoi gi donation extortion gi one natana akoi gi tongan ba sum issue mayam lakma tamda akoi gi education sector se masi he target tor kanda leila su tambagi kangon akai ba kaya ma pi aduna ngai gi academic calendar amadi sahi magi tawhum thokpa 220 days lek tambagi matam se masi phangde aduna koina hujik main demand taruk koina tokje handagi coordinating committee sina ahan bada any education institution singsida paisa amadi port ki demand amata khulai paiba singna to biganu haibas number 1 akoi gi demand ne ani subada akoi gi lek tambagi kanglonda sahi amada 220 days se masi soidana larik tamba yana na bagi tamta government masi policy amoina law amoina pass to birakanda masi chatna na khotna biu haibane Okay. ahum subada akoina leijari se government gi education sector sida government na politicize to biganu haibane masi na marum warakanda kariguma kanda akoi hena nungai taba adi moina tawriba thabuk khangpadagi madugi nungai taba kariguma revolt laktana tonga tonga sayet na ba kayama akoi gi sector sida thoe adigi mari subada harise government kariguma thaba ama policy ma moina lokhalakum matamda matang matam sana masi lokat piu haibane see for example ngarang handa akoi gi desamna akoi gi hoji national education policy asi sanaraba matungda foundation stage da takpi tambi gadoba odasin sigi training tobum leite training su togdana madugi oiba angang lising magsam gani fura kano logni na thokpadigi hau tinjile thamdari sine asi moina karigumba policy ma na thra karigumba thaba ma tawni pum matamda masi matang sana sana akoina tawbiu haibane masi su disturbance makhalamane adigi makha tabada akoigi tongan ba akoigi gamena thaba ma torok matamda akoigi misang mikhai naidana corruption nepotism favoritism si yaudana akoi masi thabak tawbiu haibane aduga taruk subada haise any kind of disturbance education sector se to bigino haibane maramdi karino hai matamda education haibas digi khudi mak loina lakadori bane ai ozani haibi bam lei oza danbina education haiba sida khwaidigi partner da khwaidigi maru oiba partner oiba oza haibase human engineer ne oza da matha saba oza da wakhan nungai hinda haibase masi mana sarakadori pot da masi mabung ningsangoi like that oza haibase khwaidigi maru oibanina oza gi transfer da or any oza lobadani khangde amadani khangde mase yamna cream moina yamna net and krill low ma change masi ningthina loroktaba oza dana hayeng education sector sang matamda na tai sadana torbusu education da piba akogi disturbance amane aduna akoina pumna yengjari si coordinating committee na yengjari si not only ngasai gi monetary demand to ba adigi port ki demand to ba yes madus yam maru oi di hauji ki leidi ba film sida machine yam concern oi sina karino ha matamda ngasai khoi ge maru gita je na hai gi do maram di school da kana gumba mi ama anina demand to pa na khoi gi donation lak matam di haro mana to riba donation man hai riba pot da kan negotiate to kan da haro sakine ba madugumba du tarasu ji lak matam di school da kok sigle ai khoi gi di not only ngasi ai khoi gi lojing loya da khun ngak pi riba chilinaw khak natana tongan ba maira pai bi adi social organization NGO sing adigi tongan ba ai khoi gi look khuni mak school sida loina target to bi maram di school hai base paisa khar di lei leini paisa ji kari no matamda thamagi oza gi tolopi na ba school sing da paisa khar ga di pai ga lei jai masi gi paisa se kari gum kan da makuduna khang mangam da modui pithok ra kan da oza sing awa ba kaya le na hoi tha ani ongi
tolokanda lebi school mayam yaudaba nati Right. adi hantaki lansina maram oirakanda hojikti institution ayam basing se masi phi khomba gi changsa tuki mati name gre maramdi masesida displace oirab angang kayama school sing fit tawri masing asi obda government gi mating phangdana even my ai school da agang sani gi mathakta ai free education piri bne is a record ni aduna high level school mayam sing sida saira ga Manipuri school akoi gi tampakta level school sing sida masi loina leina bangakta ne ba aduna warba matam sida hena mu wana nabagi lambi kayama akoi masen sinra ko taragadi akoi su upai leta banina akoi kholau se tabi naba mafam da tabi na nabagi damakta masi miyam gi mamangda public domain da tho laujara right yap zum